flava le whaapoponga mo tala whauma le si ufonga le lau moi Wellington e mo le nei tau le asotolu se fulo Novema lua whelua tasi. Oana nafina whaalaulua ina ili tama ita i Parliament Jacinda Ardern le fufuanga whaataatia le polokalame mo le COVID-19 lea uasuia nei i moli whaailoilo po le traffic light system o le moli lanu momo o le asi e atu i Northland au Kilani taupo mai tō malo o Rotorua Lakes, Kawerau, Whakatane i tō malo o Potiki, Gisborne, Wairoa, Rangitikei, Whanganui, mai tō malo o Roa Pehu. O isi vaenga umole motu i mātu, o le a amata i le lanu moli, whaapea ai ma le motu atu ai sauti, ma o le amata whaamamaluina mai le vailuang o le pōle aso tofi nei. O le ato ilo ia whaatulanganga i le aso sfulmaltolo te sema, o na to ilo fo i le aso sfulfitu o Januari. Na ta o le tamaita i Parliament Jacinda Ardern, e le ise vaenga ni usila e anga i sao i le lanu mea mata, au le iyo o le tau sanga fau, ma whaawau fui o nauna ina le whainga o tui pui pui. O le vao le aso sfululima o te sema, ma le aso sfulfitu o Januari, o le a whaatanga i tangata o Kilani o na tu ua le ai pe a whaile na ua mai a umatui pui pui ta ilua pe ma whai fo i o na whailo atu ua mai o na whaia se su enga o le COVID i te tonu le fitus fululua i tū la a o le imalanga. O le a ese tu ungai mulmulta i e tangata i lalo le polkalame o moli i whailo ilo. Po le traffic light system mo tangata ua mai a umatui pui pui whaatustusa i tangata i le i whaia se tui pui pui e tasi mo le COVID-19 na ta wala tamaita i Palemia o le ai popo foule ye o le variant po le ave o le Omicron o le COVID-19 malo o tala whianga i lawal whaatulanganga o tua o yo le tunu o le teimi nei mai malo si fo ilo na tali tonunga o lo o tala whianga i pea i le teimi nei. E to o tasi se tangata fo o whaamani le COVID-19 le tu malo e nele soni i le aso ananafi ina o whaamani i sona su enga na whaie le po le aso saa. O lo whaawau su inga po whiana fua mai ai lea a whianga o lea tangata i le virusi o lea whaapopo aloa ia lea tangata i le lisi o lea so. Wana na fia to se lau valu se fululua lea whainga o tangata fona whaamaoni i le virusi e au fia i Northland au Kilani ma Waikato. E to o iwa sifulu tolu tangata o lo tau fia i whale mai ona o le virusi e au fia le to sifulu i tutono potu mo ngā seti ngā ina. Samoa fo i le virusi tutono swa vaileanga mai opononi i Northland. Na whailo fo ele matanga luenga o seifua maloloina na nafi, wa ausia ne ele pulenga whaafalama ele Capital and Coast. Po Wellington e poridua Makapiti Coast, le iwa sa 10% o tangata ua mai atui pui ta ilua, ma o le pulenga whaafalama iluna lua lea, wa ausia le iwa se 10%. Wofo ina atu le malo se fisosoni tau tupe e langolango i pisinisi o le a afia o na o le swinga fowanga ili polkalame le COVID-19 o moli whaailoilo po le traffic light system. Na whaalia le minister o tupe Grant Robertson i le aso ana nafi e whaapitoa lava lewa ngā tupe mo pisinisi au Kilani, Waikato, ma Northland. E whaafe Tala mo le pisinisi e tasi, whaopopo i e ma le whaaselau Tala mo le tangata whaingalo venga tō mau. E na au aipo i tō malo i le lanu momo, e whaapitoa i e lea fisosoani ma le langolango i lalo le whaatulanganga fōu. Ona e le ni tuunga mamawhai pisinisi, e whaongai na i le whaamaoninga o tui pui po le vaccine pass i le lanu moli ma le lanu mea mata, pe ona ta wala minister o tupe. E le vao le tolu se lau 5 miliona, ma le wha se lau 10 miliona tala le whaatupenga o lea langolango, leo le amata mai le aso se fulo te sema. E le o mawhai ona maua se whaamatalanga i le teimi nei, pe o le mata upule na tūlai mai o Kilani sisi foi le aso ananafi, e iei se so otanga i ni kengi, e tu saima se saunonga le komisina o leo Andrew Costa. Na ta wale komisina, e o ngaunga teleni mata upu na tula i mai, pena tutupu i le luas fulfai tula watuana yatu. E au fiili la viveo ni leo i pulufanai au Kilani sisifo. Whaapema se leo na lavea i se taavale. Whaapema se leo na lavea li taavale. Lea na sola ai le tu ina o taufia New Lin. E to whaaleo leo lo taufia na ilfale mai. Ono ia whaalavlavi po o mata upu e lua. E to lua leo lo fiangai manu anga o ngaonga. Aina maliu se taulelea ina ua whana i leo i au Kilani i sisifo. O lea mata upe whaapena o atu i ai leo i Clan Eden i le te au le valu le tau na nafi. Ina ua maua ripoti se whale na mō, ma se taulele o whaongaina se whana. E taunu o atu leo ua mumusa e sai le afi.
Masata wana ule taule lea ina ia si lima. Pea maltolus full minuto o tau whaasufil taule lea masai ulawa ina whaatiteleina le paa awa na mionga na whaapai le taule lea le whana i leo leo. Mai wailo na tawhana i leo leo. Mamaliwa ila ile vaenga na whaiele tau ngā whana o vaenga o tino leo leo ina a fie pulu whana. Sale ima whaiona ufi ina. Mai o folo o pui ei tino leo leo pole body ama. Wafa ngā solo su enga ele ngā ta o leo leo e whapefo ilpule ngā whaatoma o te mata i tuina ngā yo inga whaatino leo leo le IPCA whaatase male la ale work safe. E fōlinga mai o Christopher Luxon o lo mafuli e le langolango le tauwanga le vasenga o whaipule le national po ayo le ata ita ina le vaenga whai peitai wali potia o lo vava la talava. Na ta oe ripote le neo saba e to saima saunanga stasio whaipule le tama e ta e Maureen Pugh e ta awa tele mo le vasenga o whaipule o na langolango ina se ta ita e to otasi. O le ito la e tolu le awa uli o le soe whaiel palo ta le national. E sa ili e se isi o la tau ta itai e so itu langa ya Judith Collins le na whaamuta lana ta ita inga. Ina umai alpalo ta whaipule al vaenga whai mailo ai wale toi whaatotoa ina lana ta ita inga. E laloi fole ono a whele au whaingo tangata ua suwia la tau benefiti ina ua amata whaamamaluina le ave sengo le polisi leo le a le toi whaamalo si ai mātu e toi maua seisi tamaititi o tali le benefiti e fo ia whaingaluenga pea ato le tasil tau sang le matua o le tamaititi. Ai whaamalo si le toi fo ingaluenga pea ato le tolu tau sang o le tamaititi pito la ititi o le lua i leo sana whaiei benefiti ua ame se al whaingamalo. I te tono le whātau sanga, talo na tula i mai e ta ita ia le whainga mālo. Na whaali ei whaamamonga le matanga luenga le atina enga o ngawhisotai. Le tusama le 5 whiwhitselau o tangata, na ave sea mai le langolango, le ana whaapitoa mo tangata o lo sa ili ni ngā luenga, ma ave le benefiti le fsosani i mātua tau si to tasia la tau whanau. Mai mafua mai ona o le asuinga, wata ue whaapeto sama le sfurta siafi whase lau tangata benefiti, o le ao fie te tono le swinga peitai e inisi o la tau e le mo'miaina o na suwia a la tau benefiti. E o mai le poana po ua o atulito o 5 ni tangata o whaamaunia i le vaenga po le ave fau o le virusi le Omicron. I te tono ni usawelese ina ua toi mawaisi ua whaamaunia i le vaenga o le virusi. E la telito se lau 5 tangata na taunu i ni usawelese Australia. Mai nisi o atunu i South Africa leo lo matua pipisia i le whaamai. Wata ue whape o mai o matui pui ta ilua tangata fōwi o whaamaunia i le Omicron. I ta alonga, na talo sanga leo basketball ale breakers mai New Zealand ina ia tolo pola lato ta alonga amatolo ta mirsanga le NBL peitai sa le Italiaina. Mana whaamaunia le NBL o lea whaawau lava le ta alonga le safo le soto nai ale breakers ma le Phoenix ale South East Melbourne pe ona fuafuaina. Na talo sanga le breakers ina ia toi suwia le aso ta alonga o nol to oiva o la lato au malalato au malanga na whaamaunia le COVID-19. Tala whawia ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le tai au.